taktičko likavstvo nije uspjelo, čekaj. Što se ti smiješ? Ovo je najgluplji, ovo će biti najgluplji YouTube video. Čekaj, glavo. Su tvrdi momci sa beogradskog asfalta. Tvrdi momci. Nek tebe ne uspješ snima. No jak tebe snima. Ma kako? Da bi ti nešto pojela. Ne, hvala. Ne. Shit. Trc. Bang. Pa nije to neka pištolj, to je mitraljez. Bang. Gotovo si. Padni čovječ. A šta ja znam, šta je to? Hände hoch! Nein, nicht gut. Nemaš tako da daš pištolj. A si to snimio sve? Što ih snimaš? Jel samo gledaš tako kroz?